Obuhwezi bwa nayikondo buhirwe ekitongoro kurwo muri United Kingdom echa1 umar Uganda bakwatanise na n'umunyishenjero Mayiko Mawanda Maranga kandi bor nayikondo emazireho miliyoni 25. That have put trust in us in making sure that we can also reach different vulnerable communities that lack safe clean water and to be able also to access it, use it and be able to change their lives. Abazi kurobinga nayikondo 5 kuzirito mugombora ya ruhumura abo kujangu ruhumuro no mwanya ogumiro kwika no mwanya ogubire kutunga mizi marungi ahabo kuba minja gubiniyo nagemejera na nebedeba eshonga abwencha robingira mizi aga no kwena ngo abantu abaruhumuro bakabasa kutunga mizi marungi n'amagara marungi abebembezi okurwo magombore ya ruhumuro nabagira ngo ikizubu cyamizi enguto na network y'amasumo babasa kubaremeso bwebembezi egomboreje ya ruhumuro. It is hard to reach. Negombora mwini yokara moja ya bushenyi. No shanga abana tutwine masanyarazi. Tutwine nguto. Enguto ko kuzayo ngeni n'umwanya gwine nature yagwe by nature. Topography or relief. No gure yankora ngo gwine ngweta attention y'amani munonga. Shogo habo kusima abantu baturetera amezi kahona rebo Mayiko Mawanda kutorobinjira amezi aga akagareta umunyanyeki. Abantu b'emyanyeji nibaturo mu nshozi kandi enshozi ningwa kandi zo kushanga enshozi ezo nibatwaro bwire buringwa kutunga amezi. Abatura basimira umunyishenjero Mayiko Mawanda Maranga ahabwo kumanya ebirukushasha umuntu wa hansi mbono gwa hati aba batfire nayikonda ahabwo abana bitu b'amashomero ntubasimira kimwe munonga kandi ahita bentu gatatu bentu nywa n'enyamishwa kandi nkirebuka ngona rebo witu Mawanda umukurobinga kwe arobingire kikire yaturetera mizi marungi emiruka tunjiro bwezo ubu harumukasa nyamyerande rwekitoma hamwe na ruborogota na nahandi omugandi umunyishenjero kazi ahabwa district ya Kisoro Grace Akfeza ngabirano aherize biconca abana bashikire ebuzo by'Chamushanju omwaka gw'2024 omuri district ya Kisoro agatambura urugendo rurerure akarwanisha kareba bageze mu P7 kandi yagerayo ntiyirwe mu bikaju ntiyirwe aratoroka araja mu masoko akaranga icyamujanye mu kwiga akabigiranisha akareba ngarize icyo ntari kintu gisanzwe kuko ni benshi bigaga ariko bakagarukira hasi yo ngiyo nangwa yakwiga gaherekeza abandi ebi bibire ahari mu bano hotel Kisoro aho ahire mafarasi abanigana 35 buri umwe gutwara ho gumwe ni gukorwa yo kureba ngo abana bakoze neza abanyagisoro twabaye abakabiri mu Uganda yose ugico naco ni ikindi cyubahiro bageze tugiterere mu gihe. The business of the science and the arts should not really worry you. No, I'm telling you as an elder, because each one of you is an elder. There must be priorities among the priorities. We are struggling with job creation. Me, I'm a teacher of arts. I'm a teacher of economics and Islamic studies. And we know what the government is saying. Okurejera hari Emmanuel Mwumvaneza orukure by'Obwegyese bwa district ya Kisoro abeje 528 bashitamire bigezo 209 nubo biziro mu idara ryo kubanza amakuru agagasha kwa Mayiko atwacire na keta tuzarirwe.